السلام عليكم. السلام. أي يا جزاكم الله أستاذ. أي أبا ما هي أخذنا هيك رجعت دي رجعت ما نجده لا بس أنا ندور على ننجرا كم تلالم. أبا مناخي أفرنا يخي أيوة يعني أخذ جزء أخذ جديد يعني ما أفرنا كتي خمينيم كم سيخ دور الرامة نخاد راك يوم سيخ كان جدي سيك يوفرنا دبته جودا قال في دبته تكوت ريمو رجعت ما نجده قافة ندور على ننجرا. قافزن ديجان نجري شوكتي إيه وقافوري سيخ سنجي أيوة سلامتم مسألة خلافة إيش جرتا بكي جرتو إيش سعودي جرتا إيه ماشي كوتو ما تجرو قافدو ما سلامتم ندو مسألة خلافات شيخ يعني إنما من جسور مكين ما بش مكين جافة ديني كان جران جراني كان موجودون عندنا. تنافين سنجامي تنافين قرتي ديرو يدو تيم نديرتين جارتي دان سديني سيخن جئناني سيغالي سديني تسينيخن جئناني تي جئناني بكي يرو يدو قرتي نمني قرتي سديني سيخ يوجي وري غريب مال جان تكور رابوا حديث دليل فتني خانس جارتي نمني قرتي جارتي سديني سيخ يوجي سدينو راخوت انغا جار سبرا يرومتون تو ورجو جرا مثلا تو مسألة خلافة ما بكينيا مسألة أنا قرتي ورقة ميكا قوتو شيخ محمد والله كتابة ذخيرة لقبة يا مدور الرادوبته تكور أبو أجي دهبي مسلم كيسة تيمو سدينوني خوتا دبينا كانوا تجنة متي جي قرتي فتوى قد ونتو يرو يدو قرتي فتوى أمتو غما قرتي شيكو تا تجيرو دهبسو برباچسو تنافو شيكو تمو تجيرو قدته خسودي جيرو إسان غافت إن شاء الله إسان إساس غافتني مرتي سياغونني أكس جدي مثلا الشيخ بيجي كون دبي أكملت أما الشيخ بربادا سعودي شيخ ني بش سعودي شيخ كوتي ني جرتي شيخ كوتي سعودي جرت بربادا أختي أكس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ نجا كم بيا هيا الحمد لله. يا بنتي يا تفضل. أكم جت أما سربا كنا ما كنا وفرتي بدني سورة أو سورة بدأت. ما يد أما فكرنا في سربا كنا أمي ولرتي أو بدني سوري تيز بوها رسول بتي فما بيكو. سرباي سربا في سورة أو في كنا ولرتي ما تنتني تيز بوها رتي قتني سونكون أكمل. أكم جت شوكيت شريعة Kenya fi namni tokko jechuudha muslima ta'ee qur'aanaa fi jaaba kana uffatee qur'aana qabatee deebisee immoo sirbaa fi suuraa ofii ofirratti illee istoorii irratti hin agarsiisu akkamitti saalama ammas immoo kan jala Allah baay'ee bareeda sirbi kun akkana jedhu maqaanii fi hojiinsi uffanni fi qur'aana qabattee jirti akkamitti ilaalamoon akkanaa quraana qabattee footoo kaatee feesbuuk irra yoo gallakkifti jechuu feeteeti moo sirbaa fi sirba gartee qopheessee footoo waliin gallakkisu jechuu keeti akkuma adda baasa kaa dubbii. amma laal majamaraa isinii suuraa quraana ijaaba uffattee quraana qabattee piroofaayilii godhatte ayyee. Kan boodatti immoo inni akkasii quraanni kunis ijaabni kunis booda keessa immoo kabajaarraa kaaftee deebiftee suuraatii immoo gama biraatiin muuziqaadhaa fi suuraatii ol irratti hiite
storii fi ragatiifatti namni akkanaa kun akkamitti ilaalama ammas immoo kan jala deemee waan kana irraa hin ta'u irra baay'ee maashaallah ta'edha sirba kana garuu hojii akkasiin quraana qabattee maqaa muslimaa baattee jechuun waan kanarraa kan dorgu maashaallah maashaallaan kunis akkam ta'a inni si muuziqaa keewwattee ofirratti keessa gatiifte kunis akkamii inni jaabaanee fi quraana qabattee profaayilii keewwatte kunis gama keeriitti moo gama shirriitti ilaalamaa jechuudha. Duraan dursee dubartiin footoos kaatee profaayilirra kaayyattee eegasii quraana qabattee wanni footoo kaatuuf hin jirtu. Wanni gartee footoo jaantuu fitinaa malee hin qabdu takka sani. Dubartii qullaa gartee footoo kaatu. Ta gartee footoo irra kaayyattee wanni jiru qullaa jirtu maashaallaa jechuun hin jirtu. Haraami dhorka. Maashaallaa jechuun waan gartee san rabbiin ni fedhe. Ni fedhe dubartii qullaa gartee wanni jettu laa. Idan deebitee maas ka duraan gartee quraana qabattee ijaaba uffattee footoo kaatee profaayilirra kaayyattu. Deebitee muuziqaa fi kana cufaan walii hiitee muuziqaan haraami. Waan haraam akkamii gartee maas haraami gad deebiti. Tanaafuu dubartii waan akkasii gootu ni gorsan. Ni gorsan. Qabbi akka jechuudha. Akkasii gaafiin kiyya kanumaa dhaamsa kiyya immoo akka muslimaattis akka guutuu muslimaatti kalima dhabuudhaan baay'ee gadda guddaan nutti jira akka biyyaattis akka gandaattis alima guddaa dhabnee jirra ulamoonni keenya baay'ee nurraa dhumaa jiru kanallee bareechaa du'aa nu godha warra hafeefillee bareechaa du'aa nu godha dhuga zamanul akhir garte baay'ee nu cabee jira zamanul miti quraana nu keessaa fuudhamaa jira galiin keenya fuuldurri keenya nama yaadda beekaan innaa nurraa dhuga wallahi baay'ee qalbiin keenya nu cabsee ulamaa'in hedduu deemu keenyaatti yoo lakkoofne nuti jaalli kun osoo duunee warri aalimaanuu hafe wallahi baay'ee tilaawatu waan lubbuu kana waan qayyaramuutiin ni qayyarraa ka rabbii malee akka namaatiin hin ta'u. Dhuga. Kana bareechaa du'aa inni godha baay'ee gadda akka biyyaatti akka muslimaattis akka biyyaattis baay'ee gadda guddaa qabna guyyaa taallee jechuudha alimaa dhabuudha. akkas dhuga mawtul ulama musiba jambeeta hadisayaati duuti ulamaa'idha musiba ajaa'ibaati musiba addaati kanaafuu waan kana gartee beekanii hedduutti wanni jechuun hedduu barbaachisaadha lamawtu qabiilatin aysaru min mawti ulama gartee qabiilaan takka gartee dhumuurra jira ulamaa'in tokko duurra ulamaa'ii hedduu dhumuu jira آخر الزمان من علامة القيامة الرأي جهل علمين الفورمتي جهلين قرتي بابو ولا لما ببلجو علامة قيامة الرأي آخر الزمان علامة قيامة الرأي علمين الفورمو علمين كم الفورمتي أنانو بقبض العلماء علماء خيسا جيسو علماء خيسا جيسو تقول علماء خيسا جيسو داني علمي الفور ربي سبحانه وتعالى tanaaf gartee hedduu gartee nama gaddisiisa ulamaa'ii hedduu dhumu jira dhugaadha biyya teenya keessa ulamaa'ii teenya rabbi rahmataa godhuu fi kajiru rabbi umrii haa dheereysu وموت قبيلة أيسر من موت العالم جان حديث عجائبات حديث وموت قبيلة أيسر من موت العالم قبيلان تكاكجر الدموت إروية سلا إروية ulamaa'in guddaan tokko duurra aranta nagartee ulamaa'in guddaan addunyaan dhabde akka gartee Sheikh Muhammad Wallo waan jaan duuba ulamaa'ii waytarraa dubbatan ulamaa'onni akkasiin argaman ulamaa'in akka Ibn Baaz ulamaa'in akka warra gartee Sheikh Muhammad Aman Al-Jami warra akka gartee Albani Usaymin wa Sheikh Muhammad Amin Karro wa Sheikh Muhammad Wallo warra gartee ulamaa'ii kana takkana gartee bika buutu hin argamtu duuba zamanul aakhir تنافو يدونا من عيسهال علماء غرتي دوينسا علماء تنيتدوت ربي جنتنا كان نيسو وموت قبيلة أيسر من موت العالم ابن قيم الجوزي مفتاح السعادة مفتاح دار السعادة غيزت حديث خنا حسن جين ابن حجر اسقلاني لين أبو داود في ابن هبان كيزتي حديث نقول الباني لين حسن جين تنافو غرتي دونا من عيسى ربي جنتنا كان نيسو علماء تني إن شاء الله بارك الله فيك قالتون جزاكم الله خيرا ربي لكم ريجة اللي ربي نوفتركم إن شاء الله جزاكم الله خيرا جزاك الله يا قلتو
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقا مشيك نجا جرى جدا جير الحمد لله. قال هذا ربي قاعدين قبا الو عندك يا ايه بيتا قاعدين قبا شيكا تعرفين اللي كجيتو كم جتي سوما بارا دربيتا ني بيتا بيجي كوبان كابنو بيجي إذا كتير سنير باني إذا بارا دربيتا بارا ناتي ميدي خبر دا مدى دبري فتري سنير أمباف نياني بيتي ورغيسن ايه كثير ني بيتا ني بينه بعد para ko siyan darbani harram balan jelani bande jelani kalisa barana don tanisa badden gaddani yo kam wonni koni dabre ga khalas ati ma warara tifdif ati amata kudashani yoliti ni dalagatta jal jette firran baftot wonni warara diftu man ga biete mi diga nura balan da ban jennet ni injir wonni kasi inta wonni kasi nura basun da bani indalaitu aye ma amma aye malire numa basu male wanni dunduba sadaga matila ka wa wanni tiku tunjiro wati ka banne sadaga matila ka wa mayelani akam wanni amma gutte khasan sana amma gutte bar amma wal dabarte san khabarana bafte mi firra kabarana bade baka ulitin debin ifuma firra bas warar disu ngantaw warri mas gudise mas fitri sirra basa ajaiba kabdawat aye gavila mata kijetu akam jatti gavila mata beta raye kana be biya namadi gai raye dunya raba kana gai aramni kuba kam wanni kana kuba jira akam raye na wai takam taate aramni kubo watti dud waiti dud watti dud kuba jira wanni kana akam ina garre nuti shari'atti garte ree wayta duute gubaatan ibiddaan gubaatan ana garre ina garre ente in baka ina garre jeju jiraar ree wayta duute garte beeladaa wayta duute ibiddaan gubaa ana garre nuti aye taqalattee garte haniida godhattu agarre haniida godhachuun dhufte kanaa achi beeladaa wayta duute garte gubaa ibiddaan gubaa san ina garreen je aye amri rabbi sini nufa sinariya restuga wa matam fi jazakumullahu khairan barakallahu fikum gari yalle manuman galato mi jabat ati fitin gubin aramni fedo agubu reesa inu matisiati aye galato ma jazakumullahu khairan barakallahu fikum amri reza rabbi nufa sinariya aye wallo dati wallo de kamise mo isa kamise ni de ina inshallah tate aye lakin njiro shekanya naga najirada naget السلام عليكم. هلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكا شاخي نجاوة. فيا كم نجامي. أكا من نجاوة شاخ. نجا الحمد لله. شيخ قافين كبا. Gaafin an qabu. Aye, gaafin ati qabdu. Yeroo osoon soomana qabuu jaartii fi yaadilbilee osoon soomana qabuu. Odoo soomana qabu. osoon soomana qabuu jaartii fi yaadawwalee jaartii fi yaa wajji osoon haasawuu jiru fedhinnaan lubbuuti jarraa keenat dhufee fedhinnaan narraa bee akkami fedhinnaan narraa bee sun soomana ni fura. Soomana keessa isin bikka biraa jirti.
odoo hojjaa soytuuti bishaan sirraa bee masjiin hin furu hin furu hayyee hayyee kana ta'u ayya kana ta'u